Kardong pini Newsfast Karbi Anglong Birta Khanjibang Nilisani Songjale Ninglempi Aprangsi Birta Kepipen Arjrikha Hanjang langso lapen Vumu langso Siluni Jan Along KSA atum Patir Piponsi Songkrip Piatum Indefinite Economic Block Kipadopon Adui ahoy kachesong along nitum Congress pen kaiketa chedondun lapen nitum Congress pen setamik Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala phan pinpura lopa jirpon Bitungreng thama constituency agar phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arideng pen Hanjang Achili lapen Kukar Kiron Chomna Alang Roy along Hini constituency kachekap jiaphan dolong kabyajok kisung Arni hot hipen economic road blockade kangkir ke phalong pini Dilai Silunijan Manjalapen Hanjang lang solang Kichengsi Arni Kese Pen Chenglok Songkre Hini Atum Chelangsi NH39 Lapen NH36 Atawarpi Kirang Khapon Nagaland Anat Kedama Trak Mati Holmuhortar Kipona Trak Pasang Air Piniada Pensi Kachesong Pangcheng Ponsi Karbi Anglong Alongle Naga Tumphan Kipon Thekhe Longle Apota Kosonsi Nagaland atum Karbi Anglong alongle patak kepon long hai aputhak Nagaland lapen Assam Gok atum chingki chingwai pon nangji Karbi Anglong Autonomous Council go back Assam go back lapen Nagaland go back pukehang tarang will not accept the expansionism policy made by the Nagaland government. The Nagaland government from the past year tried to occupy the land belong to Karbi Anglong Assam, so we will not accept the expansion policy, and we urge the central government to intervene in this Nagaland Assam border issue, because we came to know that the Dolduluri Reserve Forest, which fall under the Karbi Anglong, there was a village formed in the year 2013, Dilan village. And we came to know that the Nagaland government has issued the land pata to that Rilan Basti, which is a very integral part of Karbi Anglong. So we urge and we heavily condemn the Nagaland government and request the Nagaland government to withdraw the land pata issued to the Rilan Basti, because it is a part of Karbi Anglong. Assam Sarkar and Nagaland Sarkar totha Karbi Anglong Autonomous Council tripartite talk hobo lage apnar border khetrot jodi teloke alochona nokore aru amar kane solution nidiye tole tetia hole amar etu economic blockade ami continue hobo ami etu kobo bisora nai je Karbi Anglong Assam mane border dispute bole ami kobo bisora nai kionu tate border dispute nai tate kebol Lotha tribe Naga bitorot Lotha tribe aru Tangkhul tribe elake Rilan Basti bole Doldui Reserve Forest 2013 চনৰ পৰা তেওঁলোকে মানে একটা গাঁও তাতে গঠন কৰিছে আৰু এটা মানে আনফৰচুনেট কথাটো এটো হয় যে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে এটা দলদলি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত 1100 একাৰ্ছৰ মাটি এটো লেণ্ড এনক্ৰোচাৰ বিলাকক দি দিছে গতিকে এটা মানে কোনো কথাই নাই যে এটো ফৰেষ্টৰ মাটি হলেতো নিপুৰিও আহিলেও তাকো পটা দিব নোৱাৰে কোনোবা তুলৰাম ৰহাং আহিলেও পটা দিব নোৱাৰে কোনোবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলেও ফৰেষ্ট এৰিয়াটো কোনো পথে মাটি পটা দিব নোৱাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখ আমি দেখিছো নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে ওপেনলি 1100 acres পাটা লেণ্ড দিয়াটো ইট ইজ ভেৰি আনফৰচুনেট ইট ইজ এগেইনষ্ট দ্য ফৰেষ্ট ল গতিকে আজি আমাৰ এটোহে ক'ব যে অতি সোনকালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড আৰু কম্পিটেন্ট অথৰিটি বিলাকে ইমিডিয়েট ডিসকাশন কৰি আমাৰ কাৰণে এটা পাৰ্মানেন্ট সলিউশন লাগিব আৰু যি এনক্ৰোচমেন্ট হৈছে অতি সোনকালে তেওঁলোকক মানে বিড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু তাতে যি কাম তাতে মানে গাঁও বনাইছে আইআৰবিএন কেম্প Indian Reserve Battalion of Nagaland দুটা কেম্প দলদলি যাব ইচ্ছা কাৰ্বি আংলঙত অসমত যেটো আছে যেটো মানে হটাই দিব লাগে বুলি আজি আপোনালোকৰ সামনে বকজান পেন বিষ্ণু লেখে সাফাপানি পেন সাৰ্বিনং টিমং নিউজফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Karbi Anglong District Congress Committee Ratchari Asong Atum Pen Pini Methang Sai Hemalong Pherangke Amai Kang Nipon Along Non Malom Naga Atum Karbi Anglong Along Liarlo Hem Nangkaji Kim Pen Longle Nangkacherai Ington Telang Lapen Daldali Reserve Alongli Lapucherai Pon Bom Thek Pon Longsi Pini Assam CM Sarbananda Sonowala Phan Kepanong Pon Pinpuralo
Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pajirpon lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Pajirpon Sonsi Pini KSC Pen Danglok Hampanga Songatum Arni Hot He Pin Pen Economic Roads Block Kache Songalong Nitum Congress Pen ke Kaike Tak Chedon Pusi Pherangke Mayalong Dun Maipu Roton Inti Kong Chunbang Mongwe Rongpi West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Sarthe Kramsa Spokesperson Ratul Teron Atumpen Ninjepon এই টিম কাৰ্বি আংলং এনে ধৰণৰ কাৰ্যই কিন্তু কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যে কিন্তু ঘৃণা কৰিব কিয়তে এতিয়া গৈ থৈতে যিটো দুৰ্নীতি কৰিছে কাউন্সিলৰ টকা খাবলৈ জোৰা নাই কাৰ্বি আংলং সীমা নাগাক বিচিব বিচাৰিছে তাৰমানে চব্জিটো এতিয়া খাব নোজুৰি এক কেৰাহীও এতিয়া চেলেকিব এতিয়া এই বিজেপি চৰকাৰ যিটো জাতি মাটি সুৰক্ষা কৰিম বুলি দাবী কৰা দম্বালি মাৰা সময়তে এই টিম কাৰ্বি আংলঙৰ চলোৱা সময়তে এইটো হ'ব পাইছে News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Bitungreng Thama Constituency Angkang Tumpring Ahithialong Pini Hanjang Lapen Kukar ke Pajir Amai Kangni Bangso Amayalong Hawararat Mate Kiduk Kelat Aratatum Apan Hanjang Amu Ujwala Gas Lapen Kitun Kedang Ahormu Kukar Keron Kebak Pedopon Sonsi SHG Atum Sorkar Along Amen Ketap Duntang Keduan Atum Apan Chainong Kapangring B Kapangring Thengpi Aklim KA Lapen Prekjam Ason Awarsai Sitami Kipi Ponji Aphan Pinirat Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Ningjepon Lapen Kachingthur Sorkar Jongsi Nangji Pulute BJP Sorkar Henlo Hemprek Levanji Sita BJP Sorkar Henlo Pusi Pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Rat Angnu Lamjai Labangso Amayalong Kachetong District Ketom MP Horen Singh Be Lapen Bitungreng Thama Constituency VDC Chairman Ramson Rongpi Dongkamukam Municipal Board Chairman Telisram Ronghang Lapen Ward Commissioner Serlong Kibe Rensing Timung Atum Chetong Dun RDP Dunpen Kepajiramai Ing Samjin Pen Pachunpon Dongkamukam Pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Lumbajang Constituency Lapen Singhason Emisi Constituency Ahoyang Bonglong Kedo Longnit Difu Dilai Lapen Langbuku Alangroy Chingrum Pet Pen Jomna Po Alangroy Along Ajak Tingklui Apita Dolong Bridge Kavedet Ajok Ningkan Thongkep Sose Araratun Kisung Chingtang Nanglu Jesimet Kisu Kyun E Kachepona Porahut Lapen Lokachali Bi Heklim Sumaratum Labangso Alangroy Ke Parpan Pet Kedo Kokajok Lokachali Dun Kedam Kevang Katurat Tepik Khangjanglu Lasi Non Kedobom BJP Kachari NDA Government Bharat Nirman Po Alam The Paplengra Rat Kisum Jokpo Puse Hawartin Ningche Thepon Kedamtang Surihini Rakreser Kep Aningkan MOS Pen Kedeng RCC Bridge Construction Keklem Kedam Pon Asai Tang Titik Aquaphan Kimesen Atilong Prabjen Pen Nang Pinangji Pusi Disama Ahawar Keduara Tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Chonei Rielam The Newsfast Karbi Anglong Athengno Nang Pachini Dun Tum dak parai kidam kidu kidam itu sung pik ha athemene tolong da hainu dak lo nasi non sar Tuliram Ronghang Aphan sar phansi Prabjin pen tolong nang pi ma pu ni ta chuni ri do Aduh pelo kido kedam siksa ayo ini sih lah si non akhirnya Tuliram Ronghang lah si bilang akimi non mana pi thoson te pose chuni ri dulu thalayo Manjapen Dilip Hansi Newsfast Karbi Anglong Wolong Komaji Okhunga Jielong Agriculture Langsumepi Block Ahin Sokkerot Asai Dengpon Bangsa Sailong Montu Saikia ADO Agriculture Langsumepi Block AEA Biren Singh Teron Sankar Ingti Raju Kro Bikram Ingti Moniram Bosmutari Bijoy Terang Lapen Saikati Kietum Chetong Donsi Mesen Pen Chunpon Pinpur Me Bangsa Sai Along Pen Kachini Pona Tenke 2 square meter along pen 2.78 kg sok long pon pusi chini pon lasi department along labangso technology pen sok a production kelong lapen alekebang aputha humri dame anparta sok pen chenglok ason katikia hormu alekelong aputha clardak pen chini damlong ji News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malom sophan bertang tong senang
For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. 7 number Kupili constituency Angkang, Langmipi Ingleng Arong Kepatua Klamalong, Karlitang Raju Ingleng Memorial Club Amen Pen, Nithoma Parman Knockout Football Kachepati Pini Pen, Chingpon Tanglu. Bangso Football Kachepati Kiching Ponalong, Prasan Sinha Inspector, CRPF Amreng Kem Ahin Pen, Aluhisarpo Aman Ping Pen Chetong Dun. Bangso Long Birmal Ingleng, Babu Ingleng, Rong Asa Rup Singh Ingti, KSA Hamren Regional Committee Rap Tunbang Lapen, Rensing Teron Keroni, Sangbadik Santa Kong Tunbang Atum Chetong Dun Pen, Mai RD Chipidun Ringti. Bangsolong Pini Kiching Si Kepatu Ponalong, Lake Tarvehidi FC Lapen, Mukim FC Atum Angbongsi Patupon. Bangso Kepatupon Bomahut, Tarvehidi FC Atum, Gol Thom Lapen, Mukim FC Atum, Gol Isi An Chepalong Pundun. Minute Structure Kep An Patupon Det Apit, Tarvehidi FC Atum Apan, Referee Sarkiri Teron Ahin Pen, Tarvehidi FC Apan Ke Haipu Hokpon Detlo. Keroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong. West Karbi Anglong Hanluk Rock Stadium Patua Klam Along Pini Paikuni ni Pai Great Rock Arni, Karlitang Borsing Pator Amen Pen, Mohon Pator Lapen, Rodnesor Ingti, Doni Ahembang, Amen Pen, Pini Football Kapatu Angdung Kiti, Kibipon, Lapen Labangso Along, Nangkachitong Dun Aluhiaman Pen Pen, MP Horen Singh Be, West Karbi Anglong, ADC Rongkhang, VDC Chairman Lapen Penangan, BJP Leaders Atum, Setame Nang Chetong Dun Lapen, Pini Labangso Kapatu Along, Rong Jamir Goal 2 Pen, High Pondet, Lapen Tumpring FC, Goal 1 Pen Rem Pondet Low, Rong Jamir FC Pen Si Kecheng Si Anong A Chepalong Pon Lapen, Tangka Surikrep Ho, Lapen Trophy Hini, Anong A, Abang. Tumpring FC Sitame Chepalong Pon, Tangka Suriner Kep Lapen Trophy Kethom, Angdeng Anong A Satgaon FC Pensi Chepalong Dun, Lapen Tangka Suri Kethom, Highest Goal Scorer, Best Player, Kangbora Ronghang, Best Goalkeeper, Gobin Terang Pen Chepalong Pon, Dongkam Kampen Komol Kathar, Newsfast Karbi Anglong. Pinyagirta Lansi Patrick Iglo, Domitrakni, Kardong.